ithongo futhi ulicacisele ithongo ukuthi wena uyingane yalo njengoba uhlala nje ngaphansi kophahla lwabo uyingane yabo uyacela ukuthi baphakame phezukwakho uyacela futhi ukuthi bakukhanyisele ngenkathi wenza lokho uhlaba lembuzi yokuzikhunga la esibongweni sakomalume uzokhumbula ukuthi ngithe wena ngenkathi ubangwa usukuphakathi nendawo ithongo elinye liqhelile lingapha elinye ithongo lingapha Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha ushaka kashayeka ngemanzi ngesakuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni angiphinde nginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lomfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa zemkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekuseni ngovisa vuthulula ngoba sigcela amabethe ngikhona elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathe ngakane lakha lathi ngahamba these lo sithe lathi ngahamba kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ngaso sonke isikhathi ukuthi ngifike la ku-channel yethu Impunga Yesintu TV ngizonisikela kwelinonile la kuhlelo lethu la sithi khona sikreza kogwansile uma ukuthi usanda kusijoyina ke kule channel ngiyacela bafowethu ukuthi usubscribe ukuze yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ikwazi ukuthi ifike kuwena isashisa ngaleso sikhathi kade siyifaka nje namuhla ke bafowethu ngifisa ukuthi ngibheke indaba yokuthi uma uwumuntu obangwayo abantu abadala uyilungisa kanjani leyo nto uzokhumbula ukuthi ngifikile la nami ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV ngiyimpunga yesintu ngazokhuluma ukuthi nami isimo esifana naleso ngake ngabhekana naso ngayixoxa indaba yami ngokubanga abantu abadala ngenzela ukuthi abantu kufanele ukuthi babone ukuthi ngempela lento esuke sizikhuluma la ku-channel yethu Impunga Yesintu TV zizinto ezikhona futhi zizinto ezenzakalayo omunye umuntu kusuke ngazibukela kude ngesizathu sokuthi azikakafinyeleli kuyena kodwa uma sezifinyelele kuwena kuba inkinga kakhulu uma ukuthi ubungazinakile ngenkathi ezikhuluma namuhla ke bafowethu ngifisa ukuchaza ukuthi uyixazulula kanjani leyo nto uma ukuthi abantu abadala bayakubanga okanye utholile ukuthi ubanga abantu abadala uzokhumbula ukuthi umuntu ovame ukuthi abangwe kakhulu abantu abadala umuntu othola ukuthi uzalelwe ekhaya uma ezalelwe ekhaya emva kwaloko wabe sehambe seyakubo bafike bambandakanye ezintweni ezithinta umsamo namasiko akhona kubo uzokhumbula futhi ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka abantu balobulane makulotsholwa bese emva kwaloko lona wesifazana uthola ukuthi yena uzokhishwa kubo ayokwamukela la eyakoganela khona kodwa izingane uthola ukuthi ubesezizele zona zingakwazi ukuthi zikhishwe uma kade sezitholile ngenkathi eqale lotsholo naye lo muntu loyo eqalo yabazali iqala bathola yena qala bese bagcina ngokuthi bashade naye lo muntu uyaba kulesimo lesi sokubanga abantu abadala uzokhumbula ukuthi ngenkathi ehlala kubo enohlala ngeqhono ngesizathu sokuthi abazali bakhe uyababona ukuthi babantu abagcagcile ngokuphelele kodwa bese bekhohle ukuthi bona batholakala umgcaco ungakenzeki naye lo muntu uyakwazi futhi ukuthi abangwe abantu abadala uzokhumbula futhi ukuthi encwadini yethu esiyilobile esihloko sithi amavahla abahlosile kukhona la sifeze khona ukuthi isibongo akuwona umbhalo obhalwe kumazisi kodwa isibongo siyizinto ezintathu isibongo sesichaze njenganomsamo sasichaza njenganesisekelo kanye nenyongo uzokhumbula ukuthi ke uma sewenzelwe isiko kini wenzelwe isiko kini ohlangothini luka baba kodwa abazali bengacacile lokho kusuke sekusho ukuthi wena ususebenzise isibongo sika baba kungafanele ngiyakubona ukusibhala kumazisi ukusibhala kumazisi kuyinto engasho lutho leyo ngoba siyefana nje negama masibhaliwe kumazisi into ebaluleke kakhulu kuba inyongo iyona nto eyenza umuntu ukuthi abe nombango phezukwakhe omunye umuntu kathi mina ekhaya kithi angikaze ngenzelwe lutho kodwa ngihlala komalume kuthiwa ngiyabanga kungenzeka ukuthi ngenkathi usemncane umama wakho wakuthatha wakusa ngaphansi kwesisekelo sakini ngenhloso yokuthi ayokuveza kubantu bakini ngenkathi efikile eyokuveza kubantu bakini uthola ukuthi omunye umuntu kwafike kwashisa impepho mayishisa impepho ngaleso sikhathi leso sekuthintwa ke manje indaba yomsamo
kanjalo futhi nesisekelo leso sokukusona wena njenganengane isibongo leso ngokufika kwakho bashisa impepho bakhuluma nabantu abadala ngokukhuluma bathi lengane leni izalo ubani basuke sebekubandakanyile nomsamo wakini nomsamo wasohlangothini luka baba wakho ingakho isibongo thina njengempunga yesintu sisichaza kanjalo ukuthi isibongo siyizinto ezintathu isibongo siyisisekelo isibongo siyinyongo isibongo siwumsamo ngenkathi ke manje nake lo muntu lona sebemsile lapha kubona ukuthi alikho isika abazomenzela lona kodwa ngoba usefikile emagcekeni wanyathela bakhuluma phakathi kwegceke ukuthi nayi ingane zalo bani ithongo libe selikwembatha ngaleso sikhathi ngenkathi wena usubuyele emuva komalume bakho usubuya manje nalethongo leli likwembethe nalo usuthi uyahamba manje usuyathola ukuthi wena ubanga abantu abadala kulungile sengichazileke lokho ukuthi ubanga abantu abadala uyilungisa kanjani ke lento mpunga yesintu ngaphambi kokuba ngisho ukuthi uyilungisa kanjani ngifisa ukuthi ngiyibeke kanje uzokhumbula ukuthi uma ubanga abantu abadala isizathu sisuke senza ukuthi bakubange ingoba wena usuke usebenzisa izibongo ezimbili wedwa omunye umuntu uzodideka ukuthi ngizisebenzisa kanjani izibongo ezimbili ngingedwa ingoba wena ufike wazibandakanya nomsamo wakini waphindwa wazibandakanya nomsamo wakomalume bakho omunye umuntu uzothi angikaze ngenzelwe lutho vele mina komalume ukhumbule ukuthi ngithe lapha nencwadini yethu amafahla abahlosile sithema sibhala ukuthi isibongo siyini sisichaze ngokuthi siyizinto ezintathu isisekelo osukungaphansi kwaso umsamo osukungaphansi kwawo kanye nenyongo njengoba uhleli la komalume ngaphansi kwesisekelo sakhona komalume bakho okusho ukuthi wena ususebenzisa isibongo sakhona komalume ngenkathi uhamba futhi uyakini ufike nakhona wenzelwe isiko bakubandakanye ngaphansi kwesisekelo sabo nenyongo yakhona nomsamo wakhona usuke ususebenzisa esinye futhi isibongo uyabona manje ukuthi lezibongo lezi zombili uzisebenzisa ngokungeyona imvume isibongo sakini usisebenzisa ngokungeyona imvume yakomalume bakho into eyenzakala yonke uma amathonga komalume efike zakuwena ethi akunikeza ukuthile ithongo lakini nalo liyakuchitha ngoba liba nomona okuwukuthi liyabona ukuthi ithongo lakomalume bakho ilona elizophakama phezulu kwakho kodwa nalo leli lakini uyingane yalo ugcine manje wena usuwumuntu manje uphakathi nendawo ngoba nethongo lakini malithi liyakunika lichithe naleli lakini ngoba manje ayabangisana phezulu kwakho yini abangisana phezulu kwakho ingoba vele kubona bobabili labantu bakhona abantu abonile lamathongo omabili awezwene ngesizathu sokuthi insizwa yangapha yafika yazongena esibayeni sangapha mayingena esibayeni sangapha yaqeda yangakulungisa konke lokho uma kingakulungisanga konke lokho lisadinga ukuthi lethongo ngokuqale kulungiswe eqala kulungisa lethongo leli langapha ukuze zonke izinto zikwazi ukuthi zihambe ngendlela manje na wena ke njenganomuntu uma kuukuthi ke uyabanga abantu abadala usukufana nomuntu wena omi phakathi nendawo usukufana nomuntu ongenaso isisekelo ngoba bobabili labantu bayabangisana nawo makufika omunye kunikeza inhlanhla omunye ayichithe omunye athi akunikeza inhlanhla omunye futhi ayichithe uyezwa lonto kuba khona ukukhweleza kubantu abadala ngoba abanye bafuna ukuthi kube yibona abakwenzelayo nabanye bafuna ukuthi kube yibona abakwenzelayo ngenkathi ke manje wena umi phakathi nendawo kusuke sekufanele ukuthi ke manje nake kube wena qobo lwakho wena umuntu obangwayo ocacisayo kube wena ohlukanisa inhloko nesixhathi okuwukuthi wena ungakuphi njengoba vele usubuyingane ukomalume kusuke kubalekile ukuthi nawe ucacise ukuthi ungakoluphi uhlangothi iliphi ithongo ofuna ukuthi liphakame phezulu kwakho ukuze izinto zakho zizokwazi ukuthi zihambe kahle bamba lake uma vele uyingane uzalelwe komalume bakho inhlanhla osukunayo kusuke kuyinhlanhla esuke ethongweni lakomalume bakho ngoba ilona thongo osuke useduze kakhulu nalo ilona thongo osuke uzalwe kulo ilona thongo elikwazi ukuthi likukhanyisele into eyenzayo ke nayi awukwazi ukuthi wena ungahlawulela ubaba wakho ngoba ubaba wakho uyena umuntu owenze icala wena umuntu ekufanele ukuthi alihluphe nangokumsebenzi kufanele ukuthi wenze kusuke kufanele ukuthi wenze isiqiniseko wena njenganengane ukuthi umama wakho phakathi komuzi wakomalume bakho useyihlabile imbuzi yokuthi ubikwe kusuke kufanele ukuthi ubikwe eqala komalume uma usubikiwe komalume ukubikwa kwakho komalume kumsebenzi wabazali uma abazali ukuthi abanawo amandla wena unawo amandla njengengane usuke ungakwazi ukuthi uyithenge imbuzi bese ubanikeze abazali bakho kumama wakho nomalume bakho njalo njalo bese kube yibona abakwenzelayo lo msebenzi loyo ukuthi ubikwe phakathi komuzi uma usubikiwe ilapho ke la usuzoqala khona ke wena gaqa lakho
okuwukuthi uthenga imbuzi. Le mbuzi ozoyithenga imbuzi yokuzikhunga esibongweni sakomalume. Unxusa ithongo futhi ulicacisele ithongo ukuthi wena uyingane yalo, njengoba uhlala nje ngaphansi kophahla lwabo uyingane yabo. Uyacela ukuthi baphakame phezulu kwakho, uyacela futhi ukuthi bakukhanyisele. Ngenkathi wenza lokho uhlaba lembuzi yokuzikhunga la esibongweni sakomalume, uzokhumbula ukuthi ngithe wena ngenkathi ubangwa usukuphakathi nendawo, ithongo elinye liqhelile lingapha, elinye ithongo lingapha, bese kube wena phakathi nendawo. Kodwa ngenkathi manje uhlaba lembuzi yokuzikhunga, ila usuku usuhlukanisa khona inhloko nesixhanti manje ukuthi iluphi uhlangothi okulona phakathi kohlangothi lwesandla sokuphonza nohlangothi lwesandla sikamama. Ngenkathi ke wenza umsebenzi wenza komalume bakho, uhlaba imbuzi uzikhunge ethongweni, ulitshela ithongo ukuthi wena uyingane yalo, yilapho ke la ithongo la komalume bakho seliphakama khona phezulu kwakho, seliba amandla kakhulu ngaqala, ngoba wena njenganomuntu obangwayo lamathongo amabili usuke usucacisile ukuthi luphi uhlangothi wena ohamba nalo. Angingageqa amagula bafowethu, ngoba ngibhalile encwadini yami esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi nizitholele yona le ncwadi, noma ngabe ukuphi siyakwazi ukuthi siyithumele. Kanti khona nencwadi esihloko sithi sithini isintu, nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Uma kuwukuthi mhlambe kuloko bengikukhuluma kukhona eningazange nize niqonde, ngiyacela ukuthi bafowethu la kuma comment nikwazi ukuthi nibhale imibuzo yenu. Ngizokwazi mina njenganempunga yesinto ukuthi ngiyibheke imibuzo yenu ukuthi ithini, bese ngiyaphinda ngiyabuya futhi ngizochaza sengiphendula yona imibuzo yenu. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokuthi niqhubeke nisubscribe la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesinto TV. Ngiyacela ukuthi mfanekise eqoshiwe nidlulisele nakwabanye, ngoba nakubona izokwazi ukuthi ibe usizo. Ake sithi ke nje impunga. Umtothe mphele kuye wena, umtothe mphele kuye wena, umtothe mphele kuye wena, umtothe mphele kuye wena, ngoba mina ngithi Baba mina, Santa Claus,